بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا إمام النووي رحمه الله سالس حديث بيان قربا فوا حديث تكترين هتر ون حديث ميادة درس من بلانا. هذا إغتو مؤلف رحمه الله بيان قربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا من حديثك إمام بخاري ومسلم رواية رواه صح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بدالوي الله برسوله صلى الله عليه وسلم أحر منك يا دفي إكذا غفانك تدو خبر جنست أدي إكذا غفان وجنوا خبر تكوغا تدو جنوا وحيغا تدو ربيكدي. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. تباميه كركم ميهك وس ميهك ممّغ بڑوغا نوني رحموغا سالس دوس وندين نطفة غتوغا اوه يفه ගඩො ලේකොළගේ ගොතුග සාලිස් දුවස් වන්දෙන් ඔවේ එයෆහු කෂි දෙවිගෙන්වා මස්කොළෙ ගොතුග සාලිස් දුවස් වන්දෙන් එමිහෙකු ඔවේ එයෆහුග මලායිකතකු අල්ලාහ් තාලා ෆොරොවේ ෆයන්ෆුඛු ෆීහි රූහ් আদি এ කෂි ලෙවිගෙන්වා මස්කොළ ෆුරණ ලබ්වේ আদি හතරු කමකන් එ මලායිකතායන් අමරු පුරවත එමිහාගේ රිසුගු ලියුවමෂ එන මර්වානේ දොස් ලියුවමෂ එනගේ අමල්ත ලියුවමෂ අදි එනේකි වාජ්‍යවරියතෝ නුවත අවාජ්‍යවරියතෝ ලියුවම එෆහු අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් රදියල්ලාහු අන්හු අල්ලාහ් ගන්දි හුවාකුෆ් විදාලුවි අල්ලාහ් මෙනුවි حقوقتك ألقن كربه إهم إله كنوا إله غندوا تمنّه بدال. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. تبا منهم كرميهك سوارجيج عمل تكو سوارجيج أهل ورينج عمل تكورا منغس أميهك سوارجيا دمدوك مشنها من وراء كائر وفا ونيكو فيسبق عليه الكتاب انيكي نرك وانت بريكما قضا قدرك ليفا وانما ان نبا عمل كبген نرك يفنان ادي تيمامهم كرميهك نبا عمل كرم غس نركاගේ අහුල වෙරින්ග අමල්ත كرم غس එමිහක නරකය දෙමෙදුග මුෂෙන්හා මින්වරු मानेकी एमीहे की अजल हमवा एहा कारु एफा वनिको अदा कदरुग एमीहे की स्वर्ग वंत वेरिय कम ल्यूवा फवानवा एमीहे को हे अमल को गेन स्वर्ग वन्नाने आदे मे हदीस शरह करमु अलगंड में ईयेगे बय वाहकता मे हदीसा गुले मुहि वाहकता दक्का फवाने
ekotun evvis mihaka emiheke ajalu ei kiha muddatek kamen nege duniyege emiheko hunnani kiha muddatek kamen evvis mihakan egi ennuwe Allah subhanahu wa ta'ala komme mihakos duniya fonuwa iru emihege ajalu wani kandalu wa warak gina do duniyega lahattawa mihu veswe ekotun kuriga ummettake mihunge umru mi ummatige mihunge umra ala balairu wara digukam faha kureme Nuh alayhi salam nuwasafeka fansas ahar wanden duniyega hunne adami umru diguma kurumaki mi insana amille kurakamenno nuni ei emihe kunispewa ailaekum warutawa kamevesno ehne kamaku ei Allah subhanahu wa ta'ala emiha duniya fonovumuge kurin emiha ko marwane duwas wani diuwa evomo wara zuwan tuppul iruga marwa befulu gule adi duwaswe muskulive haytiha aharu nuwata addiha aharu adi bay mihu sateka aharu forma fahuga marwa mihu istibe adi bay mihu duniya ufamumuge kurinves bay kudi marwe ema aslaki umraki evvis mihakan ekkenwa kamenno ehe namas duniyan insana fonuvumuge kurin Allah subhanahu wa ta'ala wani malaikatunge suhufuga e insanaage umur diufa marwani kon duwehegga kan evvis mihakan egigene nuwe ene kamako evvis insanaku ena ajalu hamamuge kurin mare nuwana algon men iyega kiya dinin ege misale Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah midalwani unayzaga ei Saudi Arabia ge rashe ade erashuge hingadi hadisa egge waha saakalekge daturu koffa diya mihaka adi kaaregge daturu koffa diya mihuku magu horas kuram vegen kaaru madukolli saakaluge diya miha fursat dinu matta adi saakaluge diya miha madukuri kaaruga da miha fursat dinu matta madukuruma fohuga demihum ves madukuruma fohuga kuriya da nimmi ehidu saakal duvwan miha kaaruga jehi saakaluge fahatuge miha marwi ade mi hadisa ngalgon me visnala iruga emiha debamius madukuri ekamaku esakal madukuri esakal fahatuga wa miha ge umuruga diye boy wagutu kole e wagutu kolo furihe mawu matta em e sikantu kolo hamawu den ehiga diye hadisa ga emiha ge ajalu hamawe emiha biduniya dupuri den mi hadis ke bayan me gannani emiha ge amal liuwa waha adami amal takke terege himene enage gunawantakun kura amal taka enage dulum kura amal taka enage hituge amal mi emmiha amal takke malaikatun liuwa ena dulum guna bastaka enage hashiganuge gunawantakun kura amal taka adi hituge emmiha amal takke Allah subhanahu wa ta'ala liuwa den me hadis ke bayan wegen annani ene ki baajya veriyetto nuwata abaajya veriyetto ade baajya veriyetto abaajya veriyetto mikan egigen dani emiha duniya dukora wagotu ene ki nuba amal ko Allahun iman nu hure marwegen gossikama wanama emiha ki abaajya veriye Allahun iman ve eilaha kiyamantrikan ada kurumuga waniko heogotuga salih amal matiga duniya duko finama ena vegendani paajeveringe terega adami hadis ke bayan vegen anna wahakatakke terega heo amalu kura miha heo amalu kuramun gos emiha yaki narakawante veli gotuge lifa wanama enage
ena nuba amalu koggen ena suwaruge ena naraka wannane adami aslu mi jumlaage maane ki miistakunna fenna gotuga ena kurani heo amatu ehennama dekkun terikama makarwari kama noni duniyawi kommes maqsada kattaka ena ekan kurani ehem vejje kama waanama efada mihegge nimu gosmu ekashigende ehennama ikhlas terikama eki heo amalu kura mihun Allah subhanahu wa taala hayatuge fohokolu gaves emihun sabit kan devwane algon men iyege darskos balala fawane ege misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya kuluga higadiya haguramatakke tereng hagurameigga kanta vegendiya gota e haguramege baaverivi mihun kore mihaki wara hifwaru gada jihad kurumuga kafarunna dushmanunna dekolan hagurama kurumuga arahunnavi befu fahe enage kantattaka ajabu sahabin enage wahaka dekki enage kuladanakamge wahaka dekki nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kul kurawani ene ki naraka gahul veri viwaha kaadwe humu sahabin enage hifwaru gadakama ena haguramaga dushmanunna dekola gengule pura masakkatuge wahakata bayan kurumun nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kul kurawvi ene ki naraka gahul veri ade efada mihaka medu rasulage hadis basfule migota gawmun sahabin ekama warabbodan hayran sahabin kure sahabiyaku beenumvi haguramege terega nimihage kantatta bana ema hagurama kuramun diya wagutuga sahabin kure sahabiyaku midennevi mihage kantattaka banamundi emiha haguramege terega uneniko dushmanunge faratun atire emihage hashigadan heru adi e tiiru herumun eniya elive hennu kuravigen ena kurikamaki enage ungugawa kandi ura innaga ege ekkolu bimmatiga bahatta e hifa kolu bimmatiga bahatta kandi kolajjaha enage me kandige tuluga beenduma fohuga e kandi macce fummai natija ekavi enage me falalafa kandi ane farata nukudu ena amilliya marwegen diu ade miwahaka mimiha ge wahaka e sahabi asa nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kiya devumu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas ema mihaku suwarugege ahulu weringe amalta koffane miistakunna fenna gotuga ei suwarugege amalta gotuga wa huwa min ahli an-nar ena narakayege ahulu weri kamuga wa hal ena miistakunna fenna gotuga suwarugege ahulu weringe amalta koffane ade mimihage mi nubanimun awamuge sawaki enage hitugawa negani nuba niyatak sawbun nuwata emiha dekkun terikam ehem mihunge faratun eneki warak kuladana mihekam dekkumuge niyatuga ekakuru ada den algon men iyega darusuges balalin he amal kurami muli umuruga nubaga olunu mihekku suwaruge wadafawa ade egotun algon men iye kiyade wahke ki al usayram abdul ashhal ansarun getere himene befule mi abdul ashhal wangha gemi nasara bekade ebefula ge namaki al usayram ade mimiha yaki islam deena wara bodan echchitiya islam deena dekola masekkuri mihe uhudu hakuramaya
muslimun nokoi ad eduhu Allah subhanahu wa ta'ala mimiha ge hitan iman ka veddin adi emiha iman wegen uhud hagurama ga baveri adi uhud hagurama ga ena shahide gotuga gatul wegen di mistakon uhud hagurama ga marwafa qatul wafati bi mihun balamun dieruga fennani mimiha e qatul wafa wa mihun ge terega wata fa emiha ya dellewunu man ladhi jaa bika ya fulan tiba konkamaka he mihagurama ga tibaveri tiba ai tiba ge qawmuge mihun ge difa'uga maseke korangeyye nuwata islam din beenuwege ki ehidu al-usayram dennevi islam mumuge beenumuge timanna islam din beenuwegenne mihagurama ga baveri yafahu emiha edunu nabiya sallallahu alayhi wasallam ebe fulage salam raddu koddebu ad mimiha mule hayatuga allahun imannu anaka islam deena dekolu masekekko islam deenuge dushmanuna waage ramundiya befulage hennames emme fahu agutu allah subhanahu wa ta'ala ebe fulage hitan iman kam waddawa iman ve uhud haguramaga deenuga difa'uga masekekko shahid wegen di ade muli umuruga nubaka of emme fahu agutuga ajalu kaari wagutuga hewa amalu koggen emi hakum suwarge vai ade mi hadithun bayan wegen da fawaidataka balairuga Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu mi hadith kiya de vi furihmaka wara reeti uslubakum mi hadith mistakunna bayan koddi adi hame ehme mi hadithun bayan wegenda faida takke terega insana wahaka dekkumuge kurin e dakka wahakegge khabaru tedu kuran jihele eka yaqeen ko kashor kuran jihele ka em Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu mi wahakata mi ghaibuge wahakata ke mi kiyadeni ema mistakunge sikundiya ekam balagannan tankole datiwanati ekama baarul mogotun ekan kashor koddinu mogotun ekama baaru libe bastake bayan koddebu wa huwa as-sadiq al-masduq aniki nabiyya sallallahu alayhi wasallam ki ekalefanuge gennawa wahiga tedu khabaru geneste adi egenna khabar takke tedweri bekadek hama himme me hadith bayan wegenda faida takke terega mammage badu terega emme forotama insana Allah subhanahu wa ta'ala dawafa wakan tafatu ekiyeki marhalatake mammage badu terega insana kadattu puramun daka yujma khalquhu bi hadith ke bayan wegen marhalat emme furtama fentikke ge gotuga 40 pos wande rahimuge terega hedaku efahu e fentiki badalu wani gadu legolaka 40 poge muddate naga e fentiki badaluwa alaqayaka noni gadu legolaka badaluma 40 pos naga den e 40 pos wanden alaqay gotu ganuni gadu lekola gotu otuma fahuga den anekka e gadu lekola badaluwani mastevigenwa kashidevigenwa maskolaka ad insanayge sura badalwegentani yafahuga Allah subhanahu wa ta'ala malaikataku funuwa furana lavwa den sateka vihiduwa sumu malaikataku wadage mi
furana lewma fohuga den me hadis ke bayan wegen anna kantatta liuwa adami hadis bayan wegen da kantatta ke terega salis plus wanden nutfa e gotuga insana ge badu mamma ge badu terega mi insana waka nutfa e gotuga adami fiqhi bay masalata mikama golon huri masalata ve ege terega misalaka nutfa e gotuga wa duwaswaruga e baduga ashagam fawa e nutfa ege wa halatuga wa etikol wattali vidana hegi e dini gotun huttavegen wa kamen hegi ade ega ilmeri vidalu fawani efada halatuga sa furana elumuge kurin nutfa ege halatuga mi da salis duwahuge terega wattalu huttakama bayin ilmeri vidalu ei insanaka nuati e salis duwahuge terega nutfa gotuga eheda kora salis duwahuge terega wattalu huddavegen wakam adi bay ilmeri vidalwe ekan korun huddavegen nuwane kamavis ei Allah taala wahi kora wafawe faja'alnahu fi qararin makin qarar wegen wa tanek Allah subhanahu wa ta'ala efentiki rahimuge terega qarar wa gota levvi ila qadarin ma'lum waki wagotaka hamaya e mumun eti wattalu huddavegen nuwane kamavis bayin ilmeri vidalu den ufede suwalaki anghem miha balivegen ege sababun anghem miha gellum waane kama fenna halategga e nutfa wattali vidane hegi ade ege jawabaki ei huddavegen wa kameke ei majburi halatattaka ekan korun huddavegen wa kam ade den me hadis bayan wegen da ane kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hikme vantakamun kuda kujja nutfa gotuga veden e nutfa badali wegen dani gadu lekolaka ade mikamun bayan wegen dani insana ge hayatuga lege muhimmu insana dirhurumattaka le muhimmu wa minwar ade nutfa egge halatun manitikke halatun badal wani gadu lekolaka mikamu bayan wegen dani insana ge hayatuga lege muhimmu insana ge dirum wani leya gulifa ema le huswijje nama insana diriya nuhurebe ade mamma ge rahimuge terega darifulu ashagannamun anna timmana marhala yaki muduga ege gotuga ade kashi levigenwa maskole gotuga e insana levigenwa dosko qur'anuga mi muddatu bayan qurafa fa hajj surat ge fasmana ayatuga ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة هذا آدم دريق کی صفة جهیگم وا آدم کے دريق کا وقتر وگم وا حالتو گوما نوتا آدم دريق کی صفة لویگ نوا مسکول گتو گوم هذا می حالتو گا awgana men igejje fiqhi muhim masalataka ve ei insanegge sura ekuleve maskadaka woma insanegge sura ekuleve maskadaka womu ege sababun lukunnane bayin natijata ege tere furtama kamaki insanegge sura ekuleve gotan ove e maskadu faabagen gossiya maabadu netti ebot vejjiya noni e bagen gossiyamu lukunnane natija yaki
ei nifas kamuge lekama nubelewe e maskadu beeru umattaka hashiganu beerweganda leyaki ei nifas kamuge lekama nubelewe එහෙම වෙච්ච කම වඤ්ඤාමු එදුවස්තකුග නමාදු කුරුමා රෝදහිෆුමා සකාත් දිනුමා නමාදු කුරුමා රෝදහිෆුම් ෆද අලුකන්ත එමියකු කුරංජේ එයි මුස්තහාබ වෙරියකු හුකුම එමියකු දානි එලයකි ෆසාද ලේකම බලංජේ ආදේ ඉන්සානෙක්ගේ සූර ලැබිගේ නොවා හාරතුග එ මස්කොළු වෙට්ටිච්ච නම දෙන්නු කුණානේ අන් නතිජාකි අංගෙ මීහගේ ඉද්දෙන් ඔයෆ මිසාලක මාබඩ දොස්වරුග නොනි මාබඩ නොනි සිරි මරෝමා ගොලිගෙන් ඉන්න ඉද්දේ නමස් එ ඉද්දේගේ ඉන්න අංහෙනා ඉද්ද ෆුරිහම වීකමක නොබෙද වේනේ e halatuga bagenda maskolege sapabunne ei insanaka nuwati e faabagende maskolaki ei insanaka nuwati e iddage muddatu wata idda furihama wi kamakachen nobelevene e maskolo faabagen diyoba nuni ei vihumuga hukumaka ekame bale anugana vene ema निफास साबित उमट्टका ए निफास के लेकर साबित उमट्टका ए फैबागन दियल मस्कंडकी ए इंसान एक्कम इंगेजे एम ए मस्कंडकी आदम के दरिया का नोआकम वनीनम इद्द फुरिहम कुराक विस इद्द फुरिहम नोवान अधिहम याकु ए लेकी ए निफास कम के लेकम बलान जागे विस नोना आद दिन बयान में गन्ना ने मुहिम कब अने फायदा है कि इंसान आगे फुरान आलुवनी मम्मा के बड़ो तेरेगा दारिफुल वाता सते का विहि दोस पहुंक नुवता हतरमस फुरिहम वमुंका हतरमस फुरिहम वमुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुरान आलु मलाइकत को फणुवा फुरान आलु आदे हतरमस उम फहुगा den anna kanda takum bes muhimmu fiqhi masala take ufedigen ade misalaka hatarumas furihama uma fahu darifulu bagen gossinama komme sobaka hona darifulu marwejje nama demwani kihinege ade hatarumas furihama wefawa hujjaku marwejje nama bada marwe noni vihumuge terega marwejje nama ekujjaku hinawan jehede kafun kuran jehede आदि कष्णमाद कुरन जहेले आदि मुस्लिमुंगे कबरुस्तानेग वळुलन जहेले आदि एकुज्जक नंकियन जहेले आदि अकीदा कतिलन जहेले कीवेतो एई एने की आदम के दरिया का वाती एनगे मच्चा बोडमीहे गमच्च साबितवा एम्मेहा हुकुम तके साबित वेगंदाने आद दिन हतरुमस हुम फहुगा दिन दरियकु फाबाग गोसिनम नोत वेट्टिजे नम नुकुन्नाने अनिन नतीजायकी हतरुमस हुम फहुगा दरिफुल वट्टालु बुद्देनुवा एव्विस हाले हतरुमस हुम फहुगा එව්ව සබබක අහුර දරිෆුල් වට්ටාරු හුද්දමගේ නුවා අද මීග ඉල්මෙන් තෆාත් එක حالت තක එක එක වාහකතක දක්වා ෆවේ ඒ නමස් خلاصہ بتك شيخ العثيمين رحمه الله විදාල් වනි හතර මස් මුමෆහුගා মানে কি දරිෆුල් මම්මගේ රහිමුගේ තෙරේගා දරිෆුල් අශකඩ ෆුරාන එළු මුමෆහු माने की सते का विहिदो सुवता हतरमस पुरियम वम फहुगा den edarifulo wattalu huddave gennu evves halategga edarifulo wattalu huddave gennuwe ada den me hadisu bayan veganda ana faada yaki Allah subhanahu wa ta'ala mi insana heddo muga mi insana meduga warabbonan alala
samarukan devwa fawaka ade mi insana mammage rahimuge terega tafatu marhalata kadattu kuramun as hataru masmumun malaikatuku fonumwa e insana behe kantatta liuwa adi duniya mi insana ufawwamu mi insana ge kantatta berehetto mattaka komme insana ka ekuga de malaikatun levvi he amalta liuwa malaikataka nuba kantatta liuwa malaikatun e insana ekuga Allah taala levvi adi e insana marumu eina akhirat duhuga noni akhiratuge furatama manzilkam gawa qabruga ene suwal take kure malaikatun fonumwa e suwal take kure gumata mikam bayan wegen dani Allah subhanahu wa taala mi insana duballa fanwa kuriha marhala ikka duniya ufamumuge kuri mammage baduterega mi insana wairus mi insana ge kandatta berhetto mattaka malaikatunna hawari kurifave adi duniya ufamumuga fahuga duniya ge ulemun dairu e insana ge emmiha kandatta berhetto mattaka malaikatun ve adi insana maruma fahuga e insana ge kandatta berhetto mattaka ve malaikatunna zimma kurifave adi mi hadisun dihawa ane faida yaki insana ge hashiganu ge teriya adami ruhaki algon me wahaka midakka furana adami furana ki jisme hashigande waicche ekamaku mi furana ge hagigate kun kahala hashigande kihinen gunna hashigande kan Allah nuge hik evs farataka egige nuwe ei Allah subhanahu wa taala sirru qurawa fa wakame ade mi hashigando mi ruhaki jisme ekamaku ei konkahala kihinewa jisme kamen ahar mennakan egige nuwe ei ghaibuga wakame ade mi hadis bayan wegen dani ei jisme kan adi malaikatun amru korevumun e malaikatun insanaga hashiganu ge teriya e furana fumelawa ade mi jismu ge haqiqat nege sunne jamaat mi qabul qurani ekama gule gotu qur'ana sunnatu ge aissa wa dalil tak liben huri maalumat ekadi ade kitu qur'anu ga mi furana gule gotu wahi qur'wa fave ويسألونك عن الروح إباميه بفرانيا بهبكم إبا نبيا يا سؤال قرآن قل الروح من أمر ربي إبا نبيا إباميه الجواب ديشي أي تمن كديغ فرانوغ ربوغ أمرغ ترين واقعي آدمي فرانيا بهبكم سؤال كفي نما دنو من الله سبحانه وتعالى إله نبيا إنك بغتك أي الله سبحانه وتعالى أمر فلتك ترين أمرك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعوة فحويك آدمي دليل التي واحد ذكى المتكلمين الفلاسفة فيلسوفرون أدميهم واحد ذكى في بهوري تفات إكي قويكتا مروحا بهيغتو آدمي روحا كيمي حاشيكاً دفوا إتشكما adi duunnikke sifaga wa ecchekkama adi ei kuru ecchekkama don ecchekkama kalu ecchekkama adi minunas le ekuleve kama tafatu ekeki wahakatan ebahuri liba mihu wahaka dakka ekama eba mihunna mifada wahaka dakka medveri sobaki eba mihunna qur'ana sunnen egifadatu qur'ana sunnatu ge jahilumun ebe mihu furana ya gulegatu tafat ekeki wahakata dakka fave ade sunni jamaatu mihu qabul qurani mi furana yaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fulan ilahu amur qurwa ilahu ge amur futta ke tere wa kamek
ene kamaku mi furana behe bay sifata qur'ana sunnatu ga asabe mi furana ya gulunguri bay wahakata qur'ana sunnatu ga asabe egotun Allah subhanahu wa ta'ala mi furana ya gulegotun wahi koraba fabe قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ام افران هبوما حوار قريفا وملائكه ملك الموت يبامي مرهب قوان ام يبيغ بفران هبوني كاكوكا اي ملائكه يترين ملك الموت حديث الله تعالى وحي كرنفي حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا هذا ملائكة إميه كاريا أجل أومو ملائكة إميه كمارهب حديث السنة كأسب صح حديث بسنة ثابت كأسب ملائكة إنسانا حشكرنا ومروح hippa kama malaikatu ade malakul maut miha ge furana hippe omun emiha yaki swaruge ge ahulweri kama wanam e furana hippa wa miha yaki swaruge ge ahulweri kama ga wanam dua yaki Allah subhanahu wa ta'ala algon min emmennaki swaruge ge ahulweri kama ga levu ade e maru hippa wa miha yaki swaruge ge ahulweri nama ملائكة جنان سورجين كفر أدي مير وستوا حنوت سورجين جنان ملك الموت أميها غفران هبوا مايك خيرك تبوا ملك الموت غعوان إفران وقتل ملك الموت غأبل نعوا أدي سورجين جنا كفنوغا أمير وستوا كفنوغ تريغا إفران لبا إفهوغ ملائكة إفران يجين ودن يربطك ماتش دتور كرام فش هذا مي فران يقولي قطون نوني مي روحا فران يقولي قطون أسا وواهكتك بلايرو إفران حقيقة إكهين با إتشكان أربع منك إجيك نوي إكابك خبر الله سبحانه وتعالى أربع من الدفاع في نوي إكابك بفران كي مي حيران كوالي وجه ميها نيدمو ඒනගේ හෂිකණ්ඩු මිෆුරණ නුකුබෙ එකමකු එයි අබදකන්නු මරුවා මීහායා නිදා මීහාගේ තෆාතකි මරුවා මීහාගේ ෆුරාණ එබුරි හෂිකණ්ඩ නව් නිදා මීහාගේ හෂිකණ්ඩු ෆුරාණ නුකු කමුගා වියස් එබුරි ෆුරාණ හෂිකණ්ඩ ෆහු ගුලේ නිදා ෆොන්න මීහා නිදීග ඒ ෆුරාණ තෆාතු එකියකි තන්තන දතුරු කුරේ एकी रास्ता ता कड़तु को ए मनिदा फोन मीहा हुवफेनु चाइना कसके मुलेत फेनिदा नोनी मशरिक मगरिब कराग रशक उलेत फेनिदा तफात की तंतन उदुहि उलेत फेनिदा आदि एन हेले वेरु एकमको एन ओन्ननी एनगे एदुग एम मि फुराने की मी अजाब कुरवानी वेच्चे अलगन मेन्नका मि फुरानागे हकीकत नेगे mi furana ge hagigen algon menne nege iru Allah subhanahu wa ta'ala ge sifaful takinetto algon menne ige algon menne ekuga wa ecche mi furana eki algon men nidima algon men khashigadu nukume algon men helima algon menne ekuga wa ecche mi furana eki ajelu hamamu mi furana Allah ta'ala gendemu algon men khashigada wakiwe gedde mi ige ecche algon men ihsas korave kamen mi ekama algon men mi furana ge haqiqat lege tafsili maalumat takin algon men kanne mi furana ya gulege ehem wiru Allah subhanahu wa ta'ala ge sifaful tak algon men kihinetto ige Allah subhanahu wa ta'ala ge sifaful tak kihinetto wani suwal kuran algon men kihinetto ige ehem we Imam Malik vidal wani suwal taka gulegot Allah Taala ge sifaful taka gulegot suwal kurmaki biduek ade den
بحديث بيان وغندا أن فادا يكي ملائكة نكي أمر وبيجي بابي هذا ملائكة زمّة تكين حوالي كريفا وا إهم و بحديث كبيان وغنّني يؤمر بأربع كلمات هذا ملائكة أمر وبيجي مني هتر كم ليوفو هم ملائكة أمر وبيجي كورينك إكان تكين نليوفي أمين إغني ملائكة نكي وس الله تعالى كان تكين حوالي كرفا أمر تكين حوالي كروي نهي تكين كريغا وابايك هذا دين من حديث بيان وغندا عن مهم كمكي مي حتر حالك مي حتر كنت إنسان غمت ليوغ واقع أي إنك رزقا إنك أجل إن مروان دوها إن قرآن عملتك إنك باج وريتو نوت أباج وريتو هذا سؤالك مكنتت الله سبحانه وتعالى ليوفافا ومن دين أرغن من سببتك حفاق مسيح قرآن نجهتا سألك رزقك الله سبحانه وتعالى ليوفافا وإيجي اما رزق ليوفافا ومكي انا رزق هودم مسيح قرآن حتى بسببنو خد سوتك حفاق رزق هودم مسيح قرآن جي اهم نبي صلى الله عليه وسلم بيان كرفي وكيل كرمك واحد بيان بيغن حديثك دون سويبا رزق دفع فدين تيبا ميهن الله تعالى رزق دفع اي دون تن هدنو حالين وضوهيكن دني مسپندا ادي اتكتي ابري حاجن انني بڑفرا لاگن اما اي دون تنس الله وكيل كوگن رزق ليوفا فواتي حاليغ مسك نكت تبينما رزق ناننا اما اي رزق هودمٹක එදුණිත හඬුගේ එතම් මිතාග දතුරුක කාබෝ තකිති හෝදුමට්ටක මසෙකි කුරේ ඒ වමු රිසුකකි ලියුවා ෆවා එච්ච ඒ රිසුක හෝද මසෙක් කුරු හුද්ද සෝබුතක හිෆාගේ මසෙක් කුරුමකි අල්ගොන මච්චන් අමුරු වෙවිගේ වාකමේ ආදේ දෙන් මේ හදීස් බයාන් වෙගෙන්ද අනේ මුහිම්ම කමකි මලායිකතුන් ලියුවයි ආද මලායිකතුන් ලියුවනි කෝච්චෙග්ග එබැ මිහුන්ගේ සොකුෆ තකුග යක්තුබූන් එකමකු මලායිකතුන් ලියුවනි කිහිනෙක් කොම් බහකුන් කමෙන් අල්ගොන් මෙන්නක නේගේ එයි අරබි බහුන් කමෙ ඉංග්‍රීසි බහුන් කමෙ සිරියානි බහුන් කමෙ ඉබ්‍රියා බහුන් කමෙ අල්ගොන් මෙන්නක නේගේ එකමක අල්ගොන මේ කබූල් කරන් ජෙහෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මලායිකතුන් මේ කන්තත ලියුවම අමරු කරවම මලායිකතුන් ලියුවා ලියුවනි කිහිනෙ කම අල්ගොන මෙන්නක නේගේ අල්ගොන මෙන්න මුහිම් මෙන්නෝ කිහිනෙ කම එකන් අල්ගොන මෙන් කබූල් කරන් ජෙහෙනි මලායිකතුන් සුහුෆුග මිකන්තත ලියුවා ආදේ දෙන් උෆදේ සවාලකි මලායිකතුන් ලියනි සුහුෆුග හෙයිය නොවත කුඩ කුජ්ජාගේ නික්කුරි ගහේ මලායිකතුන් මේ හතර කලිම ලියුවනි මලායිකතුන්ගේ සුහුෆුග හෙයිය නොවත කුඩ කුජ්ජාගේ නික්කුරි ගහේ ආදේ මේකේ ජවාබුගේ මුස්ලිම් රහිමහුල්ලාහ විදාලෆා වනි මේ දෙකම අපස් දලීල කොද්දේ දලීල් තේ බහු කුඩ කුච්චාගේ නික්කුරීග මේ හතර කලිම ලියුවා කම আদি මලායිකතුන්ගේ සුහුෆුග ලියුවා කම එකමක මේ de hadis jamu kurmaki fasih kam malaikatun eba mihunge suhufuga mi hataru kalima liufa e ilah irada kurwa wagutaka hame malaikatun e suhufu gengule adi hame himme koda kujjage nikkuriga mi hataru kalima malaikatun liufa
ena marwane duha ena ge rizuga ena qur'ane amaltaka bajje veriyetto abajje veriyetto den mi hadisu bayan wegen dane faada ki insana ka nege aslu insana ya me dudiyai foti koche kame malaikatun ge suhufuga ene behekotun diyai famani koche kame ene ka nege ene ki bajje veriyetto abajje veriyetto note ene ki ho amal qur'ane miyetto nobe amal qur'ane miyetto en efus kame nege insana ya amur wege wani heo kantattaku ge kuriyara dium heo kantattal boduma ene manfa hori kantattakuga kuriyara diuma adi ene gellum hori kantattakun durheliu ema malaikatun ge suhufuga malaikatun nuni qada qadar waliufa fa baitte negeti algon men iyang yotumada kurmen nuwe algon men nan oti algon men nan amaru ebigem wa gota heo kantattakuga kuriyara diu adi nuba kantattakun durheliu insana gellum hori kantattakun insana durheliu adi den bayan wegen annani insana ge nimun anna goi enage akhiru hayatu ge emme fahuwagudu ene ki bajje veriyetto abajje veriyetto nimigen diu ade adam ge dariya ge kantatta nimigen daani degotun kore komme seggotaka timmana gote nuwe degote wani ekotaki ene ki bajje veriyaka vum ane gotaki ene ki abajje veriyaka vum ei Allah Ta'ala wahi kurabi faminhum shaqiyyun wa sa'id ebamihum ge tere ve bajje verinna abajje verin adi sehin ayatin Allah Ta'ala wahi kurabi huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ebamihum heddevi eilahi ebamihum ge tere kafarun ve adi ebamihum ge tere mu'minun ve ehvima komme insana ge nimun annani mi degotun kura komme seggotak ene ki bajje veriyaka vun nota abajje veriyaka vun haraben Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun edeni algon men emmen ki wes bajje verin gotuga duniya dukura bay gotuga Allah subhanahu wa ta'ala devu ade duayaki Allah subhanahu wa ta'ala algon men mimma dinuga fiqhu ver kurava haqqu gotuga dakwa hegga tabam ge tawfiq devu adi batil gotuga dakwa e batil algon men naja kuram adi mi barakateri ramadan mahu ge dostaka retaka algon men kuri amat algon men ge kibe qabul kurava adi kuriyen oittanuga mifada ramadan mastaka badalum ge tawfiq علمنا الله سبحانه وتعالى من بركته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين